ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Musiisia ni nawekwa kana ni watindane saa wakatano wa muthia wa mwei wa mwonza umundire matuku 28 mwini wa mwonza mwaka ni wangilile 2023 ndio thocha ndini wa Vilingi wa Mauvoo tukumbanisie Mauvoo amekulukanio kumelembetani ya ukamba undumwa isioni ingi siandi ya Kenya katwamba kunengelelia alatu kumbanisie kwa ukuvi wa Mauvoo alatu kumbanesie ni vamwe na Muyumbe wa Kibwezi West Mwengi Mutuse kuweta kana miatianio ya Azimio ndina kielelo cha kuna mwene nthi. Muyumbe wa Masako Caleb Mole kuweta kana nwiyumbanite kuthukuma na atongo yonthe kwikithia maendeleo ni makwatikana. Gavana wa Masako wa Vinya ndeti kwathana kuthukuma na muvea wa kisomo na asi kwa ile kisomo kauntini ya Masako. Na yumbe kautakuma ile mbetani ya Afrika kukoma na kunena nisia ono matonya kumina wa TB va ile mbetani ya Afrika. Vilingi wa Mauvoo ni naudhocha tukwatianie nginya muthia wa Kilungu nyenito wa Robert Mutuku na kisha Rwandinda etwala Mauvoo kwanzia ya meko Mauvoo maku tunengelele kwisila kwa ili 3-9-5 tuyambia Mauvoo maku kana Mauvoo maito ni kana miatianio ila yithitwe itwaewa ni ngaliko ya ulei ina kielelo cha kuthinikia mawendi matongoi alame uleana na utongoi wa serikali ineti mathina alame kumbelite mwene nthi ni uneni wa muyumbe wa Kibwezi cha uthuloni wa Siwa Mwengi Mutuse ulainena kavindani kala watu aisya ndambo kakilioni umbunge kiu kwambisa milanti ya maendeleo wathuthia mbai ya mukamba kwivethana na kutumiwa na ini ateti na kutethia mawiyamo kwiyukilia kiukwati oingia yenda Kenya kunenga serikali ivinda ya kumathukuma kuyanisya mawatho kana kuyanisya mawatho na kuete maendeleo ala yanengi kayathanie ivindani ya kwikunia maleve Ken Mulinge nukuelesya ni woneni wake Mutuse ni wawete nendeta mometheta maikwata wasio wandu mo kutiwa ni thayo nangi kukwata maumise kila ivinda ndongo isiangwatani ya Azimio kasietia maandamano vanthi ya Kenya. Maandamano lao tanzia ya ndongo isiangwatani ya ulikwi mandhi ya kilungu chake kiserikali ni ya Kenya kwanza kusilamu moe tina baenda enende kuweka kutumika na eni atiti mangu ataniwe kuyanisya mwendimo na kumatia matani. Ndikuwa muzei na ndikuwa mundu la wevu na ndo aya meilobi na yito Raila na Kalonzo mekuweta maandamano ndukuona mayoka kukwebeza mojari ndukuona mayoka kuthikia kana na maika yana omeku ende kwa andu mengi bete ndiko makendo mesana mundu kwitwikana ai Kenya nikukuya mengi muno atongo ya manene unenda kwithwana pia mundu ya mundu na kukwa kuniki isi ale mungu ati mwekatumiwe na andu twike ngazi sia mundu kuna siku yake na kumanda otongo imukona azileta kuwena ndike ni ndakame Chumane kindongo ya uli Raila Odinga na mbule president wa nthi ya Tanzania Samia Suluhu tawafikite vanthi ya Kenya kwa ilioneni kati wake na president William Ruto. Nzikayo sia kumina mwaki waki uteti ulona yonambisya kwa kana kwesila maandamano lama na ati ya ndombe wa miongo retu matena dhayo. Angimena maumisi maina viasala siya enendhisio ni kivathoka nyosia vanthi ya Kenya kwa nangwa. Itambia ile na sukumie president Ruto kwesela mutandao wake wa Twitter kuwateta weyombanite kweka onena nyawe mweko mwena Odinga kumina ngusanisio ii. Indi wakana Mr. Odinga wetandena mweki ya naoneni uwa Ruto vandu vake aenda vethiwe na mundu wa kumakwatanya na kutongo isi onena nya uu. Kumana na itambia Mutuse iweta Odinga tau kumandha mwana serikali ni hindi tiku thine kiangalama Mikelondo wethita iweta mwambana ndongo inge si Azimio okam. Maandamano ni mwako nano inji mweza kwa Azimio kiata muungami muzumbe amwe ona Raila ona yakakunena na andu makwa nyene tayari kunena na azio kana ake asia yuni ndikwe ndonena na muzumbe nenda be mundu ngebu katikati ina kuone imba pe undu na mundu kalate kwende tunene ndio isikiloko na ndichote kwata wizidi kana mwendane ngo kana tuetiana nditio ni mungu ati hivi anengo kana tuetiana aiye tuige lelo la mi tuetiana leo kana tunengera ipa mango tele zuna na kuyeka loko idio ndi mungu ati nondo ndeno nditwika mundu mwe sawa sawa
Mutusi iweta serikali ta ina mivango mithianu ya undu wa kuendea kuthesya ngalama mikalile iweta kiikisa kwikeka kwa ivinda ikuvi undu azimio oke kusukumia kwisila maandamano lawa weta timo usungio hayenda mbaya mukamba kuvathana vyu namo misukosuko na Kenya netu mina na ngalama ya maisha ni tusaitie the no ngalama ya maisha ndio lone maandamano isi kala ni muombelo ngalama ya maisha ndio lone chao yani maandamano ole ni mwezi yutabahi thitu isa lelo ya kana tiwe nyingi lelo anga alite okweta pa mundu we magendo netwakwa inge kokona auwa kana tiwe ne unu mpaka ngalibete ngado kone baita ngenda weze ya no ito mekata imasonga na mbe na tuyendese ndo alange tuika Mutusiane na kika vinane kala wathiuka maskulu ne kautamaki lio bunge chake cha Kibwezi West kuambisya melati ya maendeleo makwa ile maithilo kwa mama niwa kusomea ndambukela ambisya skulu ne wa musingi wa nguko ne wodi ne ya Makendo na kuthelela skulu ne wa musingi wa Mulala wodi ne mali Mulala vala mubunge ova ni kutumia kimanza cha shilingi milioni 100 ili kuweka melati ya maendeleo 503 kilio bunge ne kicha Kibwezi West mwaka ne huwa mbesa kusala mvuthi wake na ndo cha CDF. Dilivoti ya Mutongo TV kuma Makendo kauntini ya Makueni nyeneta wa Ken Molinga. Kongi ni kana mbunge wakilio mbunge chama sako Caleb Mole Mutiso ni wathana kuendea na kukwatia ni anatongo yonde serikali ni yakati ni kana kuyanise mawatho ala onanenganite kwa enendi kilioni mbunge chake Mule ane na ndini wandambuka yake ya kukosa mawoni kwa enendi meukoni maendeleo kisioni cha Inyoni kilake Mutitoni kauntini ya Masako vala inge wathana kwa ile soko wa Mutitoni itina watandithia kwithiwa maithukumia mawithulukoni matema ilu. Daniel Mwangala alivoti. Mumbungo wa kiliomuge cha Masako Caleb Mole Mutiso tanena kavindane kala wakomana na enenthi kuma wodini ya Ngelani Mutitoni ward kosane mawoni yulwa waki ya ocha Inoni undu mwana kwa ilu kwa soko wa Mutitoni ni wathana kana no kuendea na kwatiane na serikali ya kati nekenda enenthi matono vikiwa ni maendeo na mbula kana uyosu kwa ilu kwa kia ocha Inoni undu mwana soko wa Mutitoni ni kuambisya ungua ivinda ikuvi yukite market ya Mutitoni na ndiye unethia kohu withia ibetisiukilite mao kiwuki bite ndakandei ena zindu cia muthembosu na muine taile nene na ni muenda ene kabro bandi nigenda mukatea abandu baseo uwe mbunge na iwe committee ya urban development and housing na niyo in charge ya market nene na zindu cia muthembosu. Soko ya Mutituni ni lazima tutaweka drainage. Soko ya Mutituni ni tuiki ya kabro nikenda mwaitu na alame utandithia pau wisethia metandithia bandu batheu. Wengi ni wombula kana wala ni wakwikiwa stima isione sionthe ni wambeisye na kulia enenthi maikeseti kila kuitwa mbesa ne mwa isalo sani kuma muveani wa onaicha wa stima nundu stima osu withandu ikiwa vatendi vi indi ukaiva wa ombola. Nitu andikithia ala matena sitima kula kwi transformer sienda maximization nitu maximize nikenda kila mundu akwate sitima na sitima muikage ngwene mundu muive mundu sitima usu edanda mukoni timwe sitima uoka nginya kwa kunza no kaiba na token wiki ya token kedha weke ya ngiliomwe sitima ila 15,000 waile kuiba ikatilwa maana eli wenda umina 15,000 siaku nondo cost ya kwiki ya sitima kwaku ni 15,000 na nundu 15,000 mundu kukwata oyu pena vinya spread wakana ianwa rithi ya mundu akaiba kwa token ni uneni ula wakwatine msie wa ward ya Mutitoni Ngelani ward Joana Munyao ulana kiwailesya kana vena vata watongo ikwatiane vamwe na kuivetangana siasa sia kwani enenthi na kumathoesya sela itemba ilu serikali iende na ubangithwa na kindu chonthe kikweta ubangithwa ona kwaku peo zawe tha mikululano ono katituka guoko ba uibangithwa ukuoko kuboe ndule okuwa mbu nako kaba amwiye kunano na kia ilola dia kia okuya ailola dia zindu ila ingi okumutabia
ndetha atumia akili pauti imwe kwa uno tutetikila oaile uoye ailo kuna no tuketikila akamba ukuna yes nekanate bikiwa nezindu pauti baseo na kwa nyendi omwe nengweza omutabya zindu ila imwe na kwa niende na kwika soko wa mutitoni ayaka pezindu kimweta kiwo pendo boine na endie na manda konenge ikwenzwa nikanetu nenge kiwo ba slota itunenge kiwu ba hospitali kiwu kila kitumika abo ni kiwu cha green netunenge kiwu soko ni usua mutitone. Daniel Mwankela, Mutungu TV, kumba kiaoni chenoni kauntini ya Masako. Ndongo ya kanisa wa Salvation Army utongoine wa kauvonge wa mwiloni wa sua kano ankiamba umya udhuthio kuya tongo ivamwe na enendi kunyai cha utumani wa Mauvoo kavindani kandi ya Kenya yende kwivulwa ni mawuito na mwaniko wa kiuteti kiamba hane na wakavindani kala kanisa uwa tambuka hospitalini wa Makueni level 5 kunenga nesindu se utethio kuya wa hospitalini usu wivo hospitali wa Mwaitu kutethekia. Caleb Chalo na Mauvoo. Ate ima kanisa wa Salvation Army maketonela sivitali ni wa Makueni level 5 mosini wa wote na vala meto itotethio kwa wa alame wodine na muno sivitali ni wa Mwaitu wa kutethekia wa Mother and Child Hospital matongo ni ndongo iyo kitengo ni chothu kwaka uvongene wa umelone wa sua kano ankiama ne matona kuna chengino tethio wa siendu cia kutethesia kuthesia sivitali na vala ndongo ino ya kulya ndini sionze kusiokea mutuo wa kutonga kuoko kula kuyandu tiki lelo ne cha kukusia andu indi ni kunaicha wendo kwisilo tethio. Kwa hivyo bado ninaalika hata wale ambao ni wa makanisa mengine hata mashirika ya serikali tuweze kutazama sehemu kama hizi za mahospitali, tuweze kuangalia tunaweza tukafanya nini, what can we do to support our county hospitals, to support the county governments in running the hospitals in peaceful manners, kukuja kuona wale wagonjwa, kuzungumzana pamoja na wao, meeting with the hospital staff, knowing their challenges and seeing as a church how we can enter in such situations. Minister Muviani wa Muika Mathao na mevaiva Makueni Nicholas Zioka ula mwamba na maofisa ma uima wa mwe Makueni Mathao cha ati ya sivitalini ne maweta kana itambia kanisa wa Salvation Army ne molo tokana ne wonanyo wandeni ila sialitani ukwatwa mbauku akithuthia mashirika na makanisa alangi kwa sangelekanyo na ni maete consignment ya sindu mbingi ila sikuonia mo mena wendo mwingi muno nino na kwasia ningelekanyo kwa andu angi mawendi musio mekotamo na ningukulia mashirika onthe ma serikali ona mate ma serikali mose mwana ona momeketau isu no yanzela nsio tu na kwasia ya dini nundu mwekia utemeka ni muku ne kavindane kana valandhi ya Kenya ya mawesilone moteti wena mwaneko na vala ndongo ya kanisa ya thuthia ndongo isia nthi kukavamwe na kwithukianesia na kwivathana na mwaneko ulaingi utonotuma kanisa ndianika. We are calling everyone for peace in the country. This country belongs to all of us, and as a church we are saying let us preach peace. Let's not preach division in the church, because once the country divides, the church will also divide. So I call for peace, and the Salvation Army is calling for peace. Caleb Chalo, Mutungu TV, Vilingi wa Mauvoo, kaunti ya Makueni. Tuisekeje kaunti na Masako ni kana governor wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti ni waweta kana serikali yake ni yumbanitie kuthukuma vamwe na siai na muvea wa kisomo kwa ile kisomo vamwe na kuyanisia ndoto cia maniwa wa Vinya hane na skuluni wa A2 wa Kathiani wala waweta kana ndei site kila maundu mathuku alamatonya uvingi sa kisomo maskuluni haimathuthia amaniwa kuangala kithito ni kana kwikanesa nthini wa mitiani. Boni Mutisia nukuelesia. Gavana Mwandu wa Vinyandeti ya ivulana maniwa na saiva mwana alimu dhini wa skulu wa A2 wa Kathiani dhini wa chali cha kutane ya mausungi wa maseo mamutiani wamona kumatuva maniwa ni wakatha matambia masaima kukwata kisomo mbau haiweta kana vatengu wataneo kisomo kika vikiana kwa ila na ni usioma kewa na ngwata neo kenda kutethesia maniwa kusoma. Wazazi pia
thank you so much for supporting the school, because the school cannot move without you. If the teacher, the students, and the leaders work together, education grows in our country. Gavana wa Vinya thingila kana serikali ya kaunti ya Masaku ni yombanite kuthukuma pamwe na seina alimu kukwata kisomo mbona kwigirikana ichaila kwa manyiwa pamwe kwa nisendoro cia manyiwa la maende na usoma thina masukulu on the kaunti eno ya Masaku. Mimi nataka kuhakikishia kama gavana wa Machakos, mimi niko tayari kufanya na walimu na mashule ndio watoto wetu waweze kuendelea na education yao iende level ya juu. Mimi in collaboration with the national government for the benefit of our people, and Machakos is a peaceful place. Ni sawa? Otauni wakanya na kuleana na maundu mathuku la matweva kuvina masukulu na kuvingisa kisomo takana ningino kugirana mwithuluko on the mekithio mbunge chakathia na kundukula kungine maila mevo masvitali kenda manyiwa kusoma nesa. Disrupts schools. Okay? Any violence that disrupts schools, I condemn. I want peace for my children when they're in school. Na nimewaimpruvia hospitali hapa, I'll continue improving the Kadhiani hospital hapa, hata nimewekea sola, madawa, madaktari, wards nita improve. So parents, I'm the bigger mother now. Sini sawa? Watoto wakiwa hapa tutawachunga. Otauni wendekethia alimu na maviki naonewe vindayani kusomethia manyiwa ewetakana alimu mesela vindayomu kwikithia kana manyiwa ni mekanesa na mathomone maliuka kwislanzenlesi elite. Teachers, we appreciate you. We know you're the greatest parents. Sisi tu ni, what do I say? Kazi yetu ni kuwapanga tu watoto vizuri, kuwalea na kuwaleta kwenyu. Lakini wakati mwingi nyinyi ndio mnawalea. Tunawashukuru sana. Watoto wetu, as you walk, and not the Form 4s, even all the other students here, just know you're highly favored and blessed children of God. Okay? Na msikiza walimu wenu, mkuwe na discipline, na mkifanya hivyo, you'll even be the president. I can see presidents here, I can see governors. Sisi ni wazazi na tuko hapa, but we do not spend a lot of time with our children. Our children spend time with the teachers. We don't take you for granted. We appreciate you. Kadhiani Girls is going to be the alliance of Kenya in the mighty name of Jesus. Na itakuwa hivyo tukitia nini? Bidii and discipline. Kimwene kivila mondo mama endeo na mivango ya skulu yu Dr. Daniel Yombi wetakana mivango ya ondhea kukwata kisomo mbao ni ikili twendeni wa skulu yu. Mwalimu mwenene wa skulu yu Ndamaris Munyao na kima kulia saiku idheo na vinda yani unamanyiwa ila memesini kenda kumailangwa mbeange na ingi kuyanise ndoro sio kwanza ila sielete. Kusema ya kwamba kama Board of Management tumejitolea kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapewa vifaa vinavyofaa na walimu wale wanaostahili wanapatikana ili tuendelee mbele. It means we all move from secondary school to university, and because now we have done it, now we are turning to the career path. It is not an easy task. It involves all stakeholders in the school, because there are schools who try to get one and they don't get. Parents, discipline, let us help to uphold the discipline of the students. Let us monitor them while they are still at home, because we are doing our best in school. Kaundini ya Masaku Kadhiani nyanito waboni Mutesia. Uwau wa kithui kinene kana TB ni umwe kati wa mauwau mai alakuvikia omonde maende kuvinyi ya ene ndi aingi vazi ya Kenya valiu ene yanda ndesi ya Afrika mevua yumbe kuma ikundi sia kukitana na kuikinya kwa uwauo makumanite musini wa ilovi kusuwania ondo wa kuikithia ndi ilembetani ya Afrika nisia kwata na vamwe na kumina vyu uwauo. Mwene kivila wa yumbe ava Kenya ilembetani ya Afrika ulani muyumbe wa Matongolo Steven Mutinda Mule ni wavithwa kana ndi ya Kenya yiki temivango melumu kuikithia tuivikia mwakani wa 2023
vaikethiwa na siku cia Mauvoo wa TB vanthi ya Kenya. Benjamin Mwaka no kuelezea. Ayumbe kuma ya latani hii ya Afrika na makundi matema kiserikali makomanite vamu sino lovi kunenanya hundu wa kumina navyo na kunaika kwa wa kithoi kinene. Vamwe na kwa ilia uitua Mauvoo ni maweta nthi ya Kenya ni namba thanthatu katua nthi sionthe ila ikunikite vanene ni Mauvoo wa TB. Ate ovena mivango milumu kuikithia kaumwa kusia kunaika na kuikithia kwa uo ni wasinda itulumo ila sivo kwa oyu. Uone muyumbe wa Matungulu Stephen Mutinda Mule ulanu mwene kivilo anguthi ya yumbe ma Afrika ya kukutana na mutia wa kithoi kinene. Ninia chair wa the TB Parliamentary Caucus in Africa and vice chair globally. Kwa hiyo kila tuende seba ni kusovya mikakati ya uthi kunena na dunia yonthe mwi wake nda kuya musi wa New York America ni kana wiseithia ni twaende na kuimprove kana kuongela uiti wa kithui kinene nthini wa nthi ya Kenya na nthini wa Africa na tuongela ndawa na tu make sure at least ndawa isiabika ituone cionthe cia kuiti na cia kila bandu. Mwele ni waweta wa kithui kinene withia wana muicio munene muno mathayo ni ma NND na yule weta nzia ya laisi vyo kusia kuviniwa ni ni awau kunyanda wa na kuikithia ni makwata utawa matakitali vindani thila vianie. Andiasia andu maitu meyumye na meisuviana na kithui kinene nundu kithui kinene kindana binda muno kuitwa na ini si maende ula wewe nai ni makulia kwanda ya make sure wavika pala patona kwenda pe uiti na inywa ndawa na imwisi ndawa cia kithui kinene si nyusa waone na ukeikathela si mapinda si ndane binde asa ya unyua. Ayumbe akuma nthi ingi ni makwati ifso ya kuiwika wase wa mbungeni ya Kenya nguthu ya ayumbe kaone uwa kukutana TB Kenya na ile asovu mwakano wa 2016 yithitwe ithukumana kwa vakuvi na makundi matema kiserikali kuikithia tuivikia mwakano wa 2030 ngewa ya TB ni athela vyo va Kenya na ilembetani thie ya Afrika. The Global TB Caucus is a unique international network of political representatives with support from more than 150 countries which works exclusively in dealing with high burden of tuberculosis across the globe. We are going to make the Nairobi Declaration whereby we are calling on all African presidents to be available in New York in September to make sure that we make an African case to make sure that we end TB once and for all in Africa within the next season by 2030. Dhinu andambo kaimwana sivitali nwa kaunti lobi wa Mbagathi ayumbe na tongoi makundi kakuta matema kiserikali ni makwata mwana kukunikila uthukumi wa masini siye mwana siya kwika uthuimi ithimo kivathukanyo oingi kunena na maofisa na athukumi maofisini kwa thukanyo sivitali ni na muno ngalikone ya kuita wa kithui kinene vala sivitali wathingilela vatu wangwatanio na serikali nene kwizila mbunge kulungalia miao na wanyo ilovia sektani ya witu kuthini kiangalama ya kithui kinene kula kui NND. Kikalo kicha kunena nisia hundu wa kuala mwisho wa kithui kinene ndio onthe na kila kiende va musino ilovi kikathela kwi une. Mbalele wa kithui kinene no wa muito ni mukulia kwanda ya tusubiane na kenda wese wena kana no wata weno wa kithui kinene tata ubike wone ndagitali nikanone ngwandawa nikana uhakikishe ni wakinga family yaku na wasubia amwana amwenu amwetu amwenu au na mwenu na ciana ciaku nundu wa kithui kinene ukwata na kwisila kubeba na mundula wenawo. Vilingi wa Mauvoo kuma mamusini wa ilovi nye nito Benjamin Mwaka. Ni mubea mwandu kitu Benjamin Mwaka na hindi ni kuatia kana niwe wa kithui kinene kana TB ni muise munene na nitu isovie ithionthe wa sovia langi matana wana kuta nambo wa isovie na hindi ni kila muma mautumani maku niona mundu kwasia kwisila Facebook page ito ya Mutongo TV gazeta wa Jackson kimewe asia mutuse ngai kuadhime muno nisila kimewe vice chairman boda mavia meu
Kilioni mbunge cha Kaiti na inde ni kwa naone nyusu wake wawe tayase kana azimio yetwa isia miatianio ya kwiyuna na kiongea kasi ya kwisila utomani mukuve ile tukenda imwe 5 mutuse enda kwiyaka nicho ukwenda kwa nangi azimio ni mulatia yasiengaliko sia pipeline musieni wa Ilovi mawoni maku ende unengelilia kwa ile tukenda imwe 5 ambi na ndeto Mutongo TV na ngwethi wandi kunikela mautomani maku o tuende yete twambodhio mwabanini yetu sio kethetie na mauvombia. Kinengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini. Musio twako manambeni wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania. Twende joo kidogo twende Yo bundi azia odwege hapo. You apart from passing where you know alwa ngisichuno ndo naingi. Mmena sinduni na sindo na kitu. Mundu wina kinengo akakosa mundu wa umukwata mbau ni kwa kana akalea kumela. Kuna mrembo mwe unawe na kinengo cha kwana kabisa ndusia nyumba kana interior deco keke waumbe halafu ikasolo. Ndio tukwatiane na producer wa mbali before ambo this school. Nikinduwezi weka nikinduwezi yumi school yu mambundi asia kindu kila nisi yeni taku confirm kila nisi kana ni jago sawa vyo Iziva Mutongo TV ni twiyumitie kukwata inengo kivathukanio kwoko na kusiumilia. Ni comedian na ni danza na ni MC. Koma na Beti Wambua kilungu necha inengo kila wakatano kwa mbe ya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Mazpoa nithiye isovitu na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulukuma Meru Highlands Dairy. Thiya jitu ya mazpoa nithiye isovyu na naujitumie kumina wauni kuu ya musi wa kuchei na muitana vyu na andu maku. Cha vata munoni kana thiya jithi na nutrients ya vata nthini wa mejitu. Thiya ya mazpoa yina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithenya 90 ite uthuka kwou no uthowe yingi. Yu kuwe chichaku na thiya ya mazpoa wiyone kivathukanio. No kwa chithia ya mazpoa ndukana ila ivakuve naku wholesale kana ndukana nene cia supermarket kwa thowa museo view. Mazpoa, chaguo letu, afya yetu. Ni na udhocha ingi tuendeye na ukumanithia twithi mwingi nikana enendi machambo wodini ya Migwani mwingi udhuloni wasua ni mapuli ya serikali ya kaunti ya Kitui ikiithia kana hospitali munini wa chambo ni wangelwa ndakitali nisikayoni sia kuikiithia kana ni methi wa maikwata uitikila ivinda ito hospitali ukwithiwa na ndakitali umwe enendia maine na kavindani kala mevikiri kaloni cha kunewa muradi wa kuwetoa matangi eli maki hospitali ni usu iseso ila ya tongwe wa ni MC wa ward Yesu Arison Maluki mwandu kitoli na Musangi enalivotie. Maunini na kamimika ninzi ani maweta kana sivitali uta withia wane uchethi nduani ii kimo kuli serikali ya kaunti Kitui vikiena kuwia nduane tote jumunene kumanayo ndo ibe na ndawa nala ko maituma bando imeiwani kanu kunukula kongi maiti waba na ndawa za kwatekana kuma kwa gavana miwani hospitali iyo wailo ini ailawa atuitha mathina na community ina mwe munene kwa serikali ndo akwithia mala maende kula kungi naoni kwikwa lakini utuende utethio wa nitwa kwata matangi la maitu mheshimiwa na witha ucio ndo wango longo akwia paka yiwa uya nuzo ndikana thie na kenda kitali ba na maila ba ya mwenizi naoni azubika kilomita mbingi twenda yani ndakitali uto twamwita kutukie niuka twenda muno kila kingi twina kyo mithina mwingi ndakitali witu ndena kivila wikalila onetu twoka tunena tungamite o nduo nituvoya ndakitali witu muno akwate kivila wikalila na community twoka tukwikalila tona twiva seo muno ila twina sivitali yitu
sivitali tena penzi nituende nesa ndi tukwenda ithie tupenze sivitali no witu nikega tuithe twibaseo ingine makule serikali ivikie kumongela ndakitali sivitali ni kijani kya kuikithe kana uiti ni wailangwa tutunga mabenu ndo wa kubika ituiti tunesa na tukwenda kuangala ndakitali ngono ndilewe taenda bata woti bandu tuithe atu na mundu atuita ko tukumwenda na ni mubea muno ndo na muthenyele ambiwe na ndiwe mundu wakeli ubaite MC wa bodi ina ula ingine umutongo wala ingi bungeni account ya Kitui Harrison Maluki kavindani kala vikite umanoni uni waweta kana nukwikithe kana ukule wainenzi ni wayania kuka kunenga na matangi kana ku lounge kuinstall matangi alama na nenga ni kuondwa kiusi vitali nino wa chambo na nisbitali utenda sia muno anduma area no ya chambo na wasise ni sibitali itaile neza ndo wasise ni kwenda fence kana ni kwenda kuiwa ni kwenda usekuthia at least sindula si wano hospitali ni sia si secured na nyeta MCA wa kilio kino cha wodi ya Miwani nikinongosa na wito munene ni kwenda usekuthia anduma chambo ni matetheka na ni makwata fence wa hospitali uno tauna kule contractors alama udhukuma kisioni kieva mwana wodi kivathukanya kaunti ni ya Kitui na kiethekana ni mathukuma mwenenzi kwa wiki kuu nikenda miradi kavikie kumatethesia katika wodi ya Miwani magikishikana ni mathukuma wa museo nikuza kuthia mawano mathukuma ni makutethia enenzi maitu ma kaunti ya Kitui na ti Miwani wevoka kila contractor wonzo ine wea katika kaunti yetu ya Kitui ondo gavana witu Dr. Julius Malombo Mataviti ni mathukume wa museo ni kwithia sindula mosovia situ asiuthukuma anu maitu ma kaunti ya Kitui na ithi twithia na mathino namo as long as ni mothukuma wa museo kwa nondu BQs ila manengetwe sikwasya tukule pia county government yitu nikendeze kwithia ni tuongela madaktari katika hospitali maitu ibinda ila daktari wethe atebo isekwithia anu maitu mekuthina mekule meitonu kuripoti ya Vilingi Mauvoo kuma mwingi wa dheloni wa suwa kaunti ni Kitui Nelina Musangi. Gavana wa kaunti ya Kitui Julius Malombe kuyo mondhini wa vingu wa maona nyo mawemi alamalika muthenya wa keli kwanzani cha ithokwe cha mwithia ya udheloni wa suwa Kitui cha kati vala utalo munene wa enenthi weyumilia kiwanzani kiu. Gavana Malombe hainena itina wa kuvingwa maona nyo asuni wawetakana kielelo kinene chamo ni kutethesia aimi na enenthi kukwata umanyi wa nima ya matukwa pamoja na mawaluku manzeve tanziemwe ya kukitana na nza ukamba. Onesimus Chalo nukuelezi. It is now my honor and privilege to declare the Kitui County Show and Trade Fair 2023 officially open. Thank you. Gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe kuwa mwentheni wa tongo siaseso ya kuvingwa mawana nyomasho ya wemi ya Kitui na ile nambi ya mwenyani wa iyo mtheni wa kiwanza cha mawana nyocha ithokwe kila kichangwithio thwiloni wa suwa Kitui cha katibu wa kaunti ya Kitui mawana nyo alama kuende ya muvaka vau mwenyani wa unim. Malombe ainenane kwa mano mtheni wa chathikini wa weta kutungi wa kwa show ya Kitui wa iwatho wake kui enendi ma kaunti ya Kitui kavindani kala weta siya kivela cho gavana kauntini ino eiweta ino nenzia imo ya kukile uimi kauntini ya Kitui. Kindu kimwe katika asindu ila kwa mwathie tukimwitia kula ni tuka thayu cha kana tuka fufua kana tuka revive the Kitui County Agricultural and Trade Fair. Anawe ovuga na weta maona nyo anatama kufikia na kusomethia enenthi nzi yake vathukanyesya uimi ondu mana watandithia no kana kukile vya sala va kauntini ya Kitui. Hatu ina short eno kana ila tuithi wana shereta ino nitukwenda tuidika kuku kuiwa kula kunyuwa sindu weza kwethia nitukona andu maitu mosie ibanda na kwa kweli nimeuta sindu itina kana backbone ya uchumi wa Kenya na wa Kitui na nombaka ivionze tuime nyena siaba imundu utaima ndu nidi kuima munda wa eka mbingi no uime ukimane sana we practice
climate smart agriculture ila tuona baya ingi malombano wa wetanema ni kavikiana kwa la mwenye unaanza bandi ya Kenya ekulia enende kwa tenzi ya matuku Asia uemi no kana kuangelanga ngedha ingi ayongela kuweta kana serikali ya kaunti ya Kitui taina maafisa eanuma uemi alam matona kotelesa enende sione siandwani kwa kumelesya nzianzao sianema ya matuku kindu kila kinene ni kusoma wisoma kindu utanesi kindu cha uemi kindu cha biashara na wamina kusoma ujasia kiunasoma bana kwa ningui nikike wizara yitu alama tongo esie maofisa maitu mangilikaza na my livestock uise kwili anima umalu kameka kila cheka wanakuitina kita wa extension agricultural services mainena na pharmacy tu na maimonia undu matonya kwika na kula kukwendekana utethi onenganwe mwenengano na kemo yumba wa Kitui cha Katema Kalimolu ni wakadhi ya serikali ya kaunti ya Kitui kuondoa kutungia mawananyo aya bala weta mawananyo asuni ukosi mwene udhuko mi serikali ni ya kaunti ya Kitui ni wendeye. And the work we have seen, you have the right people to work with. Nenda kukadhi ya ministers siaku, kukadhi ya CEOs siaku na mandirector baku mwombe wala tuona siwana medho maitu ni ya mkunene saa. Congratulations and well done. Tili vote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ni ya Kitui ni Tonesmas Chalo. Tuisonga na mbeni kana mumaine ndio utuini wa kambini ulawi kisioni cha Sunza sub-county ya Kinango kaunti ya Kwale ni matwa isemi ya tanio kumanwa na kuselegwa kwa kutungi wa ngalama yo itino wa kwathukia waki wa mulanti wa lelu wa Ndogokundu. Ene ndi ameweta kana mwema adhui nimethi tuwa mailikilela iseso ya kutungi wa ngalama kwa kululu ticha mauvisa mubiani wa idheka kinukila meweta atakithi tuweke imadhini ya kuma mwakani wangilili na 12 Angelina Muse alivoti. It is now my honor and privilege to declare the Kitui Matongo ni Riziki Athman enende anima wetakana ni methi tumaithinika kukwata haki kuma mwaka wa 2012 vala manenganie kilungu cha eka thanzatu cha kitheka cha eka 15 vala mathito kutungi wa ngalama ya kimanza cha shilingi milioni 52. Mahali huku hizi mashamba ni shamba za adjudication na ni shamba ambazo ni za wenyeji wa hapa, lakini cha ajabu ni kwamba walio hapa wanamiliki hizi sehemu ni mabwenyenye, ambao hao mabwenyenye hatujui waliingia vipi mpaka saa hii. Sisi tumekuwa ni wakulia, tumezunguka, tumehangaika, tumetafuta yani haki itendeke miaka mingi, lakini bado hatujapata suluhisho. Tumetoka hapa tumeenda mpaka Nairobi DCI, tumekuja tumeenda Kwale kule, tumehangaika, lakini bado hali haijakuwa shwari, na tungeomba serikali kama inaweza ikaingilia kati ili na sisi tupate haki yetu. Ndio ya fidia tuliandikishwa kwamba tukapewa zile awadhi, lakini sasa mshangao ni kwamba hatujalipwa kwa sababu hapa ni pa mtu. Yumesimana atasutuini uwa kambini kuvikia yuyuma yaisa utungi wa ngalama itina ya utonga kulikilila kina kukengana kana kisio kiu cha kitheka cha icho vala enende ama kuelesikana ni merito maithinika kukwata haki. Ploti ya pili ina guriro. Ploti ya pili imechukuliwa hawa madada zetu ambao wana ploti hii ya hapa, wakapewa hiyo ploti ya pili kutoka hapa, na ambayo ilikuwa ni ploti moja ya 1164. Hiyo ikapewa hawa madada. Ilipofika ile ploti ya tatu, tukashangaa ile ploti imekuwa ni ya guriro. Sasa tukajiuliza Marabu aliingiliaje katika hii ploti? Hatukujua. Tunashangaa kwani kuliendaje mpaka sasa title ambao ni ya family ambao ni adjudication inakuwa inaingizwa mtu pasi na sisi wenyewe kujua. Hivi sasa habari tuliona kwamba guriro tayari ashalipwa hiyo milioni 28. Ili hali hao wenyeji hata mtu kupata milioni 5 imekosekana hapa.
tunajiuliza kwani kunaendaje? Hawa watu wa NLC walikuja hapa kutuua au walikuja hapa kutujenga? NND anima kuwetekana lelu uwa dongo kundu wakiwe yuluwa makuvulima endomo na metio ya matunda na ilama vandite hivyo minathi na mesungwa kutemangwa na kufikia yuva inga lama maesa kutungiwa. Tunataka hii ni sehemu ya Kwale. Gavana Mama Achani mustahiki, wewe ni mchapakazi. Ikifikia maswala kama haya, tembea wewe mwenyewe. Ulikuja juzi pale bandarini Tsunza, leo rudi hapa uangalie kilio cha watu wako. Watoto wengi wa shule sasa wamebaki nyumbani kwa sababu watu walikuwa na matarajio makubwa kwamba hii barabara ikipita kila mmoja mtoto wake ataenda shule nzuri na asome na yeye mwenyewe maisha yatabadilika. Barabara imepita pale, mnaona ni makaburi yale, kuna watu wamezikwa pale, hatujalipwa. Shamba ndio hili limevurugwa, mimea imekatwa, mimnazi, michungwa, yani kila aina mimea ambayo tulikuwa tumepanda mahali hapa yote imekatwa, lakini hatujalipwa. Tunahitaji tulipwe, lakini hatujalipwa, hatujapata haki yoyote. Haki tunayoitaka ni kwamba serikali ingilie kati, atume kama ni surveyor wa serikali waje mahali hapa, waje waangalie hizo title. Maana zingine hata zimebadilishwa, unakuta mwingine hata amejibandikiza, ameforge ma signature, ameforge vitu vingi, mapicha ya watu, amejiweka yeye ni kama mrithi wa hizi shamba, na sisi wenyewe hatujapata lolote, maana sisi ndio wazaliwa wa hapa. Na hivyo munani wa serikali Hussein Mohamed Nuna wetekana kilungu cha miongo mwanza na mwanza yuluwa yana nikitungi itonga lama kufikia yuyu ayotekana lama tialete ni maende na kudhinikiwa neza maidheka vandi ya Kenya. Gilivotia Vilingi wa Mauvoo nita wa Angelina Mose. Mugaya Angelina Mose nundwa Mauvoo asu na indi tikwati na ene ndiasu nimewiki ya kuibwa. Tunamba umina mautumani elima kununa mundu kwasia motuse aende na kutethia wea museo akasami Caleb Musau kuma Malili na wamuthia kasia watindata azimio yitikile unenania na serikali maandamo mena wasio mono ni ngwele wa mbura ayasiende na tukwatenesa kuma maji moto Kwale na indi twithiane mwendo wa saa 3:30 kwa Mauvoo anangi nyenita wa Robert Mutuku na Kesharo Ndinda atola Mauvoo kwanzia ya meko kwa uyu tiwanesa.